وزی چوم پیشانی چیوانا من گم خودک از چوم بیار بر مرگ احمد اله بره دستی من اگه چه برام مقصده ربنیم گوی دیار بکی گلو چه خوشواره الیاد ربن تسرب که وارکی خوشه بروج گرمه ببی شب ساره تسرب که آوا چمه دیجن و فراتی بزور داته بسر داته ناله ناله قالي هبالي أطباري أوام كم 100 سالك عمري ما في الولايات خريبة أوروبا تجار سبرا من الناي أدزانم خريبيش مرا نابجية نابة واري أمان 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 نخوش ويم الخريبية امان 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 این خریبیه آی آی إلياد ربنا تسير بك سورة ديار بك قالوا بربلند بهار الرفيقات وقلن قرابون جبرية جودات الحالة سورة نهير تنهي صراط بارين قنجا قنجا ملوكنا خود مصد كل بيتك ببري مالا كرد خاين پرچيا ایسال ولات خراک نجبونا پرال سر سور دانیه تیره کنده امان 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 نخوشی الخریبیه امان 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 الخریبیه إلياد ربني تسير بك نابي ديار بك قالوا تشقى خوشة تسير بك تسرينا چای قرش لاخي مرگو چی من آب ساره جد کشه قال تو كشو خورت آمدش دست ولات آخ دکنشی که زمان دکشه خونا رشه قال لي همالات باري وابكم 100 سالك عمري ما بين ولات خريبة أوروبا جمرا كله صوتن برحان به تجار سبرا من لنا دارو دبيه ولا تنجمرا تمام كده تبنشي امان 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 نخوشي من الخريبيه امان 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 الخريبيه آهی آهی بله برنامه آوازین زیرین هفته یک نو برنامه یک نو جارک دیجی ام نهمبر و نه پرساره ام تکارن دست پکه دای بیشن لی چخوا ساروین هواجی ام وی دکین کو آوازین زیرین ده کلامی کوارن گوتن
دنگ بیجین ما ایمه گرم بکه ام وی بدلک راحتین لسر اکران خواه و همان اوی چخوا صاری هبه برف هبه باران هبه فرق ناکه ما بستا ما سرکه او کو ام بکاربن میوان هیجا دنگ بیجین هیجا بکن میوان و بوی ما بسته ام بجن برنامه آواز زیرین دست پیدا که ام نهال بدن میوان خواه بناسن ما مستطف خیراتی سر گرک چواتی سپاس هر هبن برنامه خیلی اور به خودش رازی به عمل کی دریج به اقواتک بخیر به سرکبتن به مالا تابا اپو ام هنگ پیشی دست پیکا برنامه دم هنگ تناس بکن کاری خواب دیناسین اج آمد نابچیا پاسوری گنده جمکا آتم دنیای اجیانا خو لآدن دومینم آنا میوان آمده ما سربلند هاتنا آمده و چاقه نورمال ما مستم مدگو امی بچین بدنگ ویژه خواه بگرین artık کیجان بازاری به فرق نکه و یا تو هاتی آمده تو بی میوان امویجی کیف خوشی هاتی نن زمان بله yani demek nezde من خواست اگر که اف ایروت نبیام میوان میجاری تو پاستا میوان امی بهتی بیان جمته ایروت بی میوان آمده هر دم در ما بکریه اون مساعده و به امکان و به هم بین امگار آمدنه yani imkanı mı bir avay mamusta denk verecek ki dere hebe imkanı mı heye ve am xabe giyinni jibun ayet pıskerek ninen tagutun ha malbat adana jiyan مال kenavsa ادنی ما میباندر حتما آمده هاتنا آمده صرف نازم belli de mamusta دیتنا و وک دنیا جمرا sağ ve am gelek spast ki mro henek dema ku te walat mro te ser akha henek keyf xoşiya ve تسك فرجدا يعني ري مرو محدي مرو جيانا مرو هر تشتي فادا غوهرتنك جيانت که هناك ريت ادا جمرويت بينا يعني كيف خشيا كو هاتنا ام جي سر اخا خو هناك خدي نشاندان آخ ما تم قوتي آخ ما نقوتي أخ إن شاء الله جيرو بيوا دمانيت كرت دا ما بين أخ İnşallah mustahil ya mecim ya ويان ما مستبق ترك اگر ام هناك ترك تناس بكن به ناسینا خویا دنگ بیجی تو کاری چهار مبدین دنگ بیج حال من دنگ بیجو امین عایشه دنگ بیج که هری نابدار بو سال جارک آپر رسو جوالات بوبانا دهات بیماداری خالی من زیارت ما بودوتن زیارت حبده هر سال دهات دو میوان خالی من و جوار حیامی لبر شبخی و جوی مهردیک ملس بیازانتا بله اف رسو نورمال دم دنگ بیجن من کو ام بیجن هم هرم آمده و سرحد جی بگلک قالاوی دکن گلک پس نویجی دادن از باورم نوا دنگ بیج آده دنگ بیجک هری کو جهاتی هری اهل کاری خوده خورد یک شواجی او بو خدای تنینه خدای حق کرن خدای ناس کرن خدای قبول کرن بگلی خو بله که آپی ظاهر را دگو ظاهر آپی ظاهر ماموستت نامی ساکری بله دگو ظاهر گو منابع خوب رسول دا هین کرن قبول کرن بالملت تیجی نابع خوب ظاهر بده کنی که نبی رسول کدوم رسول می رسول محضر حب رسول لی رسول یکه aynen olsa. Peki bandrol ve serteci çevu ne sormamıştım. Biz dama ko hatın civad rünüştün be havre denk bijit gotin. Henek vi avayı teci dest bedenk bijit girt tecva girt çava çevu. Valla mi خالی خو و رحمتی شاکر آپر رسول و کلامی گرالینه تمامی دنگ بیجن مجیل گوری خو یعنی جوانی خدا ما ندی ما خالی خو مزدون داکر ساعت سال 1960 دا ما خالی خون داکر از زار بو ما تیر ندی ليه ما دنجي حياكم بجمبه امي بينزم Yani öyle miratek aslında bizim mirası ko hey ve mirası henek mro berdavam beke. Evci henek bart kavser milli var. بيگمان mirası بيگمان Em hevi dikin o peyviran mirası film bidominin yani nehelin cey xoda seknan. بيگمان Ve bidin meşallah. دعوات مجي اوا چجما اما هرن واري گولی کات شکری واري گولی کی گلک شیرین گلکی خوش گلک بمنفعات
مالا محمود پاشا و بکری آخه صدماری گولی شر درخستنه پپچون کرنه میر جب کشتنه که اوی جب را چه بیجن داویی آهی آهی حسن و لولا شبتی گوله بشوته دل مدا شیرینه مینانی شکی دو زیرمی که ویسمنگ سورو به مالا محمود پاشا را توتون گیو گریدانه لبر دیوانه لاو میشه ورکی بکری آخه بسیدن قد که گازید گو حسن و لولا مسوخای ترکا شوتی گول نادم حیال شوتی گول میرانه کنی فرمان و عیدام مرانه بی لاوش دیار بکی از اسرم یاده نسه فیلم یا بو وسفیرا وارم آی حسن و لولا شوتی گوله بشوت دل مدای لا خوش سیرانه تو سر بکه وسمنگ سورو پر مالا محمود پاشا را توتون گیو گریدانه لبر دیوانه لاو لهب جبیانه بکری آقا بسیدن کرگاش گو حسن و لولا مسوخای ترکا شوتی گول نادم حیال شوتی گول میران کشم جندکا نخی املاو قصاب خانه از اسرم یاده نسه فیلم یا بو وسفیرا وارم حسن و لولا شوتی گوله بشوت دل مدای لاول بندا آبی تو سر بکه بسمنگ سوارو پر مال محمود پاشا را توتون گیو گریدانه لبر دیوانه لاو دانه تابی بکری آخه بسیدن قد که گازد گو حسن و لولا مسلخوی ترکا شوتی گول نادم حیالش جو شوتی گول میرانه کشم برز نکم جندک لا کره و بابی از اسرم یاده نصف فیلم یا بو وسفیرا وارم حسن و لولا شوتی گوله بشوت دل مدای لا بحورو بينا
تو سر بکه بسمانگ سوارو پای مالا محمود پاشا راتو تمگی کردانه لبر دیوانه لاورونشتینه حسن و لولاد سر خوش آخو گورا بلن که آپیت الارتا میدان چوک دای سریخ دانیه سردار سیتم چواب سروان دا گلای لا درشینه هرچی یک وقت نکشتن هرچی یک بریندار بونه درمند که ناکن ریا مالا لا خنابینه بکر آقای بسیدن قد که گاز گواسن و لولا مسوخوا ترکا شوتی گول نادم حیات الشوتی گول قرر مرارانکم تمام جنوان مینه لا جنبینه از اسرم یاده نسفلم یابو واسفی را وارم آهی آهی ما مستم بجن تنها ادن چیکارید کی آن تو الادن تو کاری که من نکر بیتونه و امکلی بونه آنا زار دان خواندن ای که بون همشیره ای که بون تود ای بون ما مستا ابیدنی داره می کرنجی قانادانه هر دو کره من قانادانه و از او پیلکی و کچکا خواه ما مستم تن المالینه و مگو ولا از هرم آمده ایجا اچه قادم هرم آمده دوی حیرات قیقش آمده قطر نابی مگو والله آمده تر نابی مروج آمده ترنا و آبی راسته من واجی گوتی که از بمرم گره اون جنازه من آمده خدا عمری درش بده اوقاتی کش مراقه و ولاد کی خوش آخک پیروز و ملتی پیروز و خوش روبکن ناجی ام بجن ناس و داره هیچی هنه ما مسته يعني مالبات دم بجين هنا فرن هنا نوصل تمام تفي داره وشاخد راحت شي ام بجن دم تفي هناك بريا دنگ بيجي دكي دنگ بجن آمده فرن جواجي هي تين لهاد جبن او چوات ترى آماد که هستك إشخو مراقة محمدن بيجومان أو كأن بين وادن بيجا بله يوسف ملت لهر دري ضعفة راست تشتي جرين كأن دن بيجا خو و ملت خو ببينن و تشتكي مجيهات ما حقي خداد ده ما ندا أم دن بيجا قدار من جمع رايت بله اما تاني نگه دار کردن يعني اگر ام بيجي هزا مرو هبه مرو بكاره به همان نوعی بیجه اوجی تشتک زیده بله نه گله کسانه مثلا دزانن اما گهدارد کن نابیجن دهازیا که مجیج دنگ بیجه می نوجن وکه عبدالله زینی وکه آپر رسول شاکر و ظاهر و همو دنگ بیجه جهانی آنا کی لکو کرام مجوی دیده تشکیل کرد بیج رسول تشکیل کرد شاکرو اینجا پیوسته که اجی تشتکی دل دایکای شوتی دل دی بابا چای می شوتی پرتی که گله پیداد بارن چشم بگره اجی بین زمان داویه که بین ولا تشکیل کی به ولا مش صادق اینکر بله توازی امنا مزن اوه ها صادق كلام نو جي امشي كيكا جبو دنگ بیجا که مرو پناسه بکه یعنی جبو هنرمند دا گلن پریته گوتن بجیم هنرمند وجدانا جواکه نه بله چما وجدانا جواکه چون راستی که هی یه نین هنه کس نکار بین زمان هنرمندک دنگ بیجک بستران خواه بکلام خواه یا به هلبست خواه بچیروک خواه و بیاره تینه سر زمان ود بیجه یعنی راستی در تخه هولی جبو ایجی بیجی وجدانا جواکه جبر به ام میسیونا کل دنگ بیجه هاتی بار کردن دنگ میسیونا گله گرینگه تا گوت یا چاوا کو ایرو دنگ بیجین هی همو قلا
راسود که قالا شاکیروت که گلک سبا دوز با نفشه نوجی قالا مثلا بیشن آب صدیق بکه اوانا هی بینگوت نیج بیرا کرن ایجا ایکنوجی درکبن نوجن درخن او جا سبب کو بینک تشتیلی زده بکه لیزیده ولی زده بکه پیوسته، چگو پیوسته. ام بیشن جیان چخاص هرک بار به هنر جی هرک باره یعنی هنر و جی خود نسکنه بگو. وقت ام بیشن جیانه او جی هرک بار به هر تم خانوجان بکه بگو مال. کسی من نوته ام نفشه نوتن هنگ دیتر جوارج به میناک بله. باندور لسر واجب بگو. که بگو. ام هیوی دکن و هری دا و هستین تا خواسته که تجه واره یعنی انشاء هفدانا تجه هیا ام هیوی داری که هفدانا تا بگه آلمانجا که وقت ترک ام بیشن آب صدیق نها گلمپری بجیانا خدا کو روشا دنگ بجی هنک تقال کر یعنی بری چاوا سرتا باندور کر ام بجی تشخال خواتا باندور سرتا کر همان آوای جواتا کل آواد بو ایرو ام بجن روشا دنگ بجی لگوری تا چاسته ده ایرو براستی ملت کرد هنکی از نکارم تشکیلوان را بیجم به وقت ما خاین ما نبن می daha پیش دب چنا لادنی قد حبوكو ام بكردي بو اخفن سعد سال ناسدو و شيستو نهادا شو مادني ممكن نبو ما بيش نبو كردي بو اخفينا بله ام دني وقت قد حيه دا مزبون حيا ام دكتن بسايا جدي ما بسايا ملتي ما بسايا انساني ما بسايا شرواني ما ما مصطفى که تو نها تا گوت ام ببجن یعنی روشک پر نباشته هنک دیتر ایرو ام به تکوشینه و هاتن گهان آستگی لگوری تا افجبو هنر کردی بس آن کیمه كيما کیمه نمسا پکی ام بجن جبو ام وکی ماسیش هولی رابه دوی چوره کرن هنک ویلده نیرینی تا هنه ام گودار بکن ام ترسيج اورتي راكن gerek piviste ku em de netirsin. Gelo az kime ez bitirsin. Ez çi bitirsin. Ka az çabe vakim li abu aha Kurdistanê binerim li kuî ciyayê şewtî, xirabûyî, gundê şewtî çima vana wabûne. بله Pêwîst e ez vana ji bîra nekim. Ev dilê min da tim cî girtine. Ev zilm û zor û qedehe û îca hinek milletê me yê pereçî, hain. او درد مولا تو ولا تو او جان ازرا ابجرا تو ولا ولد ولا تمنينا يا لا ولد ولا تمنينا كستنا كاخذوا فلوسك اجم رابيني از بنویسش تمام لیدر دنیای رابشینی اما بجم سر و کمل زندارا ایمرالی چند ساله های گمانا و مجنینه اله کلا ملا و تو ولا تو او درد ملا و تو ولا تو او جان ازرا ابجراتو ولا ولد ولا تمنينا قالوا ولد ولا تمن داو تسرب كبارك نمصور بو تسمل داو قالوا عجبا مزي هنا وعجبه كشرك مروه بشر مروهن دابه مروز خراب ملول مینه الكاب لگون دام اله کلا ملا و تو ولا تو درد ملا و تو ولا تو و جانا زرا و ابجرا تو ملا ولد ولا وات كردانه
Veli velat velavate kurdani Tu serbük eysal velat mayel bindistani Alçak av hain av peresya Velat firotine yeş boy perane Çımakina çave vanu babe yevan rıjyane Çıma av nizanın Vallahi tüccar tüccara bin Ne yar nabin dost evane Segi ser hınara xwe bêjin heger ku em bêjin îro li Edenê em bêjin kesên mîna te dengbêjî dibêjin hûn li hevdû dicivin hûn gihên hevdû hene yani em bêjin ciwatek wisa heye بله مالا دنگویجه ها بو بری فقط دولت عراق مالا دنگویجه هم جبرا کرن Belê. انا زلکی فلوی داری موی کندوی من دیگه نه زلکی بتی در برنامه دا او انا دومینی و دولت ناهله مربع Yani ama çık aslan geçiye vecî aslında ki çiz beji de çizmeti hem li vê miroxa paş te nebe ere vê miroxa paş te nebe gelem paş da neçin gelem nigi paş navijin ev agite me pelawane me huna xorez nesek kevre Kürdistan'ı bu işe yani em bibêjin ji bo civakekê ji bo çandekê herkes çi peyvir bikeve ser milewî vê pêk bîne yani em bêjî hunermendek bi stranek bêjî helbestwanek helbesta xwe binivîse dengbêjî mîna xwe dengbêjiya xwe bistire yani herkes peyvirat keve li ser milewî hinek dîtirik aliyê xwe de hêz quwetê bidiye ez bar dikim ki her civak her gelên ku tekuşînek dayî pêşiya xwe bigihe armanca xwe ev hinek jî min gotiye her hêlê de her beşê de herkes vê peyvira ku keve ser milewî hinek dîtirik hevdan hinek dîtirik ket bi nava xwe de vê bide heta mirov bigihe armancî em vê hêlê de jî va hêviyê xwe ji tênî ziman yani hunermendê ku me guhdar dikin dengbêjê ku me guhdar dikin helbestvanê ku me guhdar dikin hemî jî em bêjin rol û misyona xwe baş bizanin û li gor wê hinek dîtirê xwedî çanda xwe derkevin yên çanda xwe ji bo pêş bêxin ji bo çanda xwe em bibêjin bigihînin asta rewşa îroya gerdûnî tekuşîna xwe bila hinek dîtirî xurtir bidin meşandin hevgirtin vê degirînge ev kêmasiya ku mezin nava hunera Kurdî de hevgirtinek bi naxuyê vê hêlê de mesela heger em bêjin hevgirtinek hevdû xwerî derketinek baş derkeve holê ez bar dikim ki ev piskirekê bê çareserkirin inşallah vê hêlê de daxwaza xwe jî em tênî ziman بگمان بگمان belê me Mustefa direk dawî ger ku em mafya xeftinê bin te em bêjin tiştek dawî tu bixwazî mere parve bikî heve ولا اجمالا چه پارو بکم بانگا من لمام مسعود هی مسعود برزانی بانگا من لوی هی ای امام مسعود چه کردکی کو یکی پوشه دنیای لو که به همو برایتنه دامازی هم مشته تو اخانت نکینا باگلی کرد كردو الكهبة برايتي والله إن كد برايتي والله إن يارتا دجمنتا نابن دوستتا بإشي خبتا قدينا رجاو سدي هوا مج مام مسوتا قال لي نكبي أي خانتي قال لي كرد نكي بيسرها خونا قال لي كرد بهم ندي ريتن belê me Mustefa em ji bo hêsê te gelek spas dikin destpêkê jî me got hunermend hinek wijdana civakê ye axaftina te dawî jî hinek vê çerçevê de em kirin dest yani ew berpisyartiya insanê ku em bêjin rastiya xwerî derkeve hinek vê wa rastiya bikaribe bi awayek azad jî bîne ziman te jî ev hinek hêstê xwanî ziman em gelek spas dikin ji bo tevlîbûna te bernavê em gelekê xweş jî bûn em hêvî dikin أم بهبرة îro bê mêvan بهبرة îro tu bê mêvanê me Amedê carek dî em werin Edenê em li wê derê bin mêvanê te بيقمان دري مباكرية gelek spas mamoste belê bernameya Awazên Zêrîn vê heftiyê apê Sadık xist mêvanê ekranê we wek me gotî ew hat Amedê bû mêvanê me ku carek dî em hêvî dikin em biçin bibin mêvanê wî hemana wayî li ser ekranê we em dengbêjê xwe her tim li we bidin nasîn hemana wayî kilamê xwe jî em bi hev re bi awayek azad guhdar bikin û bistirin bibînin di nava xweşiyê de heta hefteyek dî carek dî jî li Awazê Zêrîn her tim û her tim temaşe bikin.
وزی چومه پیشوانی چیوانا منی گوهم خودک از این حکومت یاربک مرگ احمد الی بره دستی که من اگه چه برادم مقصده